В Балаклавском районе среди живописнейших крымских гор расположилась деревня Буюк-Мускомья. Здешняя природа завораживает красивыми видами, которые открываются взору сразу при въезде в село. В минувшие выходные на традиционную встречу односельчан со всего Крыма здесь собрались потомки тех, кто родился в этих местах до депортации. Молитвой они почтили память погибших в годы ссылки и посетили места, дорогие их сердцу. Büyük Muskomya koyun kenarları destek olacak. Şunu bizler bulunamız. Uryan dedi. Azver'in yanında. İki aziz buna bu Uryan dedi. Yukarı aziz Sufyan dedi. Kırım boyunca bu en büyük azizler diler. Bunda tek Baydar etraflarda değil de çok başka yerlerde dedi, başka koylarda ki bir yerde illa bir duacık yap gidilir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Элхамдулиллахи Раббил Алямин, Рахман-Рахим, Малик Йомиддин. С каждым годом пожилых людей на встрече односельчан становится все меньше. Но любовь к родной деревне, ее историю они передали своим детям, которые помнят о своих корнях и готовы строить здесь свое будущее. Bugün kelip kurban çalıp, işte adamlarga kurbanlık kulov yapıp tarqatmağa degendek, qarbalarımı yer, qarbalım bundan koçup gittiler. Onun için qarbamı koyun bundan Allah kısmet etse niyet, ev alıp, men балларым или толларым будущее кысмет olsa yaşayacak da. Сегодня в деревне Буюк-Мускомья проживают всего 12 крымско-татарских семей. Хотя до депортации село было преимущественно крымско-татарским, действовала своя школа и мечеть. Мені рахметли анам нап koydum. Büyük-Mускомья koyundum. Men keldim 90'da. Keldim ısmında, meni uy qidırdım. Kırımda жүрдüm, son keldim. Büyük-Mускомьяда үйін aldım. Mına koydu çiğse Tatarlar yaşaydı. Bunda 2-3 koranda Rus var idi. Dağda şairler var idi. Andağı Rusya şairler. Şimdi aşık kaldı. Parlayla үйlerini. Но в центре села сохранился дом, который дорог семье Халиловых. Men bu yerde kelgen vaqtimda anamı qo'qisi keldi. Meni anam Halilova Usniye, şimdi Danımı Salaydinova. Unda yaşaydılar. İlyasov Halil 5 balasının, 6 balasından yaşagan. Birinci oğlu Enver Cenk'te kayıp oldu. Ağası Server, bunda Büyük-Mускомья Selsoveti'nin sekreteri çalışkan son, bir yerde partizan arteriyatını organizavat etken son, 1942 yıl Немцler tarafından atıldı. Выходцы из деревни Буюк-Мускомья и их потомки ждут каждую встречу с нетерпением. Ведь для них это возможность увидеть близких и друзей, с которыми им пришлось многое пройти, вспомнить прошлое и поделиться своими переживаниями. Bizler Özbekistan'da olganda bizim babalarımız, kaynatam, komşular hepsi Büyük-Muskomyalıdı. Onlar her vakit bu Büyük-Muskomya'nın lafı çişinip otursalar Büyük-Muskomya'nın lafı bitmez edi. Biz her bir yerini onların aytışınca biledik. Her bir şey. Sokağını, bayırını, her bir şeyini biz biledik. İçinde bir yanık ana babamız gelip buralarını korup da toyup abli nefes almağına bir paça öncünamız. Выросли с бабушкой, с дедушкой, и бабушка очень часто рассказывала, как она здесь родилась, как жила, дом ее стоит, и мы ходим, смотрим дом каждый год. Чувствуется, наоборот, боль, что этого мы лишились, что в этих домах наших живут чужие люди. 1919 senede bu köyde, Büyük-Mускомья köyde benim bitam rahmetli Urmus Feta badem çiçeklerinde doğdu. Bunda yaşadı, mektepte okudu, akayga çıktı, balanı taptı. Son elbette bizim halkımızın için kara günler geldi. Kırım'a kayıtkanda akayar kapalık idi ve vatanımızga kayıtıp olamadılar. Bizim Koran'da Akmeşit tarafında kaldılar. Her yıl bunda keleydik. O her vakit tarif etiydi. Bizler gördük onun vatan sevgisini. Pek sağınaydı bu topraklarına. Bugün olar yok ama her yıl bizler balarını getiremiz. Çünkü O'zini tarixini bilsinler için bu duygular ben anlatıp olamam, bu genetik sevgisi. У выходцев и потомков деревни Буюк-Мускомья благая цель
помнить и знать те места, где родились их предки, сохранить память, передать это детям и внукам. Этой доброй традицией связать еще не одно поколение, собравшееся за праздничным столом. Asıl tamırlarım Baydarava'dan. Ben de bugün iki torunçamını alıp geldim. Torunçalarım bana birinci kere demek mümkün. Birisi 6 yaşında, birisi 9 yaşında. O ballar böyle bugün nasıldır bir tesuratlar altında kalıp gelip benim kulağıma yavaştan pek beğendik sizin yurtunuzun bita dediler. Demek ki ballarımızın anına sinip bara. Biz bu ananeni içimizde canımız var iken daima korçalap devam etip barmak gerekiyor.